Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Reng opinyon dareng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano dareng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. As ng kanyaman king Pampanga, nakatamo pong Kasuelo keti Pampanga. Maura na ugto kabalen, ang gawa po nga makanyaning panahon, siyempre buri ko atyo kayo keng masanti nga kabilyan at malbe kayo po king kaya katamo nga programang Nanu Pata. Kabalen ida kayo po kaya kami kung nanong gagawan nyo keng kasalukuyan na mauraning panahon, arang estudyante tamo, chula keng si Baba Leo. Malyari kayo pong mag-shout out, baka nita po abalo mi nanong gagawan mi, o ninureta pong taong kaya kayong agaganaka. Nanu Pata, ako po at kumulagi kayo ni Neng Ugtuba, kanta makipagtalamitan po kaya kayo. Live na live tamo po, kaya nga CLTV 36 news page, ang po kayo ng CLTV 36 at saka po syempre kaya katangong CLTV 36 YouTube account. Nung may 9 signal yu, pauli na ning pamanuran, bukla iye po kaya kayong telebisyon. Live ta naman po kayong Channel 36. Nanu Pata, ibiyami po kaya kayo ining balitang mga palyari, keti po king Labuad, Kapampangan. Nanu Pata kabalen, nga manong siswan ang kulturang Kapampangan, kaya katamong gambulan king pamitalamitam tamo, ngeni pong Lunis, 4 na po ning Setyembre. Kabalen, bisaman po maura ning panahon balo ko, ikayo, itampong Kapampangan, we're known for being resilient. Kaya po, nanong yamaning panahon na yan, kanya-kanya tamo pong diskarte. Baka nita, maging active ya pamurin, maging productive ya pamurin po. Kaya katamong Aldor, kabalen tampo kayong Kandaba. At siya po kayo nandin, kaya katamo kay Abe Liana kanilaw, manasana la po, mamadwas labang atilang ulaman ngayon Aldo, uli siguro pong mumuran, alala pong obra, ren kasalukuyan po. O Nanu Pata, puntalantana la po, din kaya katamong balita, kaya katamong kaluguran, abalen ngayon Aldo. Metong na naman pong magkilala yung atanggap na ning chairwoman and CEO na ning Laos Group of Companies ay Lisette Laos Velasco. Atanggap niya pong Laos Velasco, di na niya pong galalanti mo metong karang outstanding Asian women entrepreneur po niting September 2, 2023 king Jakarta, Indonesia para king kayang alang kapante a leadership ampong dedikasyon. Awen Awards, so Asian Women Entrepreneurs Awards, ay metong niya pong national network para kareng kebabay na entrepreneur, mamuntukan kareng karelang asosasyon, enterprises, organizations, at kareng ganaganang economic sectors. Ay alalata mo po na may katanggap yan naman ni Laos Velasco niyang Nobyembre ning milabas abanwa bilang Woman Entrepreneur of the Year 2022 na ning EY Entrepreneur of the Year Philippines Awards. Congratulations po king kakatamong kaluguran, Chairwoman and CEO Laos Lisette Laos Velasco para king metong well-deserved recognition ay ni. Para po kay ngaliwapang balita, libutan ding mabilis sa pamagtas ng presyo ng abyas, megluwal yung price cap Presidente Bongbong Marcos. King kayang utos nakano dapat lalagpas king 41 to 45 pesos ing balang kilo ning abyas. Bista matulala ring manya, liatin mo namang mapila na magtinda na migaga na kakaring maging epekto na niti karela. Nya naman po pakiramdaman tawing karelang saing-sing kay balita ng Jennifer Salenga.
May ka-price cap king abias king mabilog a bansa, paulining pamagtas ning retail price king merkado o itang kilo-kilo muing sa salwan. Inanunsyo na itining Malacanang yening Biyernes September 1. Ing presidente, kapamilatan na Executive Secretary Lucas Bersamin, pinirma na inyang August 31 ni Executive Order No. 39. Nung nuka rin inaprobane ing joint recommendation ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI na magtaktang price ceiling king abias king bansa. Agpangking EO39 ing mandated price ceiling para king regular milled abias 41 pesos ya per kilo, kabang ing well-milled rice naman at suking 45 pesos per kilo ing presyo. Sinabi ng presidente na ing mandated price ceiling manatili ya at mipatupad kabang ene babawian. Makadepende ya kano itiking rekomendasyon ng Price Coordinating Council o ing DA at DTI. Ing EO39 alinwal king publiko ngening Biyernes, epektibo ya kanong agad kaya rin ang may publish king Official Gazette o kareng dyaryo na ating general circulation. Samantala, ding magtindang abias sa kesabi ng CLTV 36 News, migagana ka laking utos ng presidente atin kanu kasing epekto ini king karelang kabiyayan. Siyempre, manulungi siya. Oo, kasi sa isang sako, 20 to 30 pesos lang. Yung tawag doon. Patong. Tapos ang taas ng namin sa bigas. Siyempre, may manulugi talaga yun. Pero nung ding sasali naman ding kutnan, matulalaking kimut ng presidente. Bakit po? Sasagit na kami, sobrang atas na Diyos. Sumay pa yung presidente kami. Maganda yung plano niya. Sana tuloy-tuloy na. Salamat, Presidente. Dapat talaga mababa mo yung presyo kaya ernie tatas. Bakit po ma? Makalunos naman dito ang taong timong kung pakakalunos. Kung pakakamalde, makananulay. Sambagya, gambagya niya. Sobra niya, matas niya karela ito. Ito nga timpa niya, okay mo karela, o retang ala, makalunos niya. Uling panigurado kanong mituran lareng retailers king utos ning presidente at namang pakisabi reti king gobyerno. Oo, kami naman lugi. Siyempre, lalong na maraming stock. Tapos biglang sasabi na mag-ibaba yung bigas. Mas malaking lugi nun. Ing DTI ang pong DA di nga hensyang midi ng upaya bang striktong mipatupad ing mandated price ceiling king merkado. Kaya beking karelang obra ing monitoring at investigation king galoning presyo at pamamiyang assistance kareng miapektuang retailers. Samantala, agpangkang Nurse Ray Romero, Information Officer ng DTI Central Luzon, alala pang atatanggap pa direktiba iba't king head office dikil king implementasyon ng EO39. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalen. Kabalen kaugnay na po ning balitang yan ingkaya katampong kayabe ay Paulo G. Santos at suya po keng palengki keng Angeles City bakan takwanan la naman po pulso din ning kabalen tamo ka rin magtindang abyas at agpangkayan po sasayingsing na lakano kening utos na nga iti na presidente Bongbong Marcos na po dapat magtas keng 41 to 45 pesos ing presyo ning abyas kada kilo. Kayabe Pau, good morning. Morning, kaching talaga. Shout out ka rin kaya tatlong suki. Kini public market at tutuna tapat ne puche. Alay minero buwabi gatang manwa ng presidente of 41 pesos, 45 pesos. Wow, karanon mo yatang may malengke, minta kem palengke kapatad. Ay, totoo ito, Chi. At manon mo, karening kakatamo nga katalamitan, Pretang pengari na pakikorpula dito ganun itong budget da uling staple food Japanese rice at kareng nga mano da achibalago mag-umpisa ng Biyernes sa Miyas nagyang kapapaluan ining ausandang pakisiling katang paniman da antine mong dapat ning ipatupad o mupin kaya kayo pong kabaluan kakaluguran ini pong implementation ng ini papong daratang Martis at ngini pingaldo ini ikakatamong pamitalamita kareni kung sasayingsing memalen na nataga na pagkasya sing malago ining problema kining pamagtas na ning abyas yes nagtaya pa mo ining sayingsing na rening mapila na consumer nakatalamita aming pari dyan.
Ayan, Albentala. Pakit na laki katamong Paulo G. Paulo G, siguro pota pakit tala ka rin kabalenta mo rin nga sa ingsingda. Pero nanding mintakin palengki kapatad atin ang changes keng kaya. Keng karelang presyo, detang magtinda, tino kina, atina bantino kay although sabi mo pin, bukas ya pa mo, pero magsadya na labama na makataluke ketang utos na ning presidente. Ala po. At dinurot kami po, magkamali kami netong kami mo titukan pa rin dyan, na metong rice retailer kayo ni public market. Laganas kaming dinurot at nita kami naman old public market na Ngangila City. Amano da rin retailer, masambot kami. Kasi kita pa mo piya kamura kaya kami, 48 pesos na yung ara. At itang pisasabihan na rotation na ning karelang supply, binyereng matas. Iting piya kamura kaya kami, nung manyalo yung 2.5, na yung kapit ng kabanaya, bias nga na, nung IBM yan, taga nang natsuya kaya itang presyong 48 pesos nga na, itapang pisasabihan take ni, itang elwapit ang well-built rice, ching malago. Kaya tayo pa mong regular milled rice. Aking pisasabihan na mong talimala, yapin ng kaya, anten-anten tamo, huling Mika virtual meeting ngeni. Abela rin implementing agencies at Simalago, ining Department of the Interior and Local Government, DILG, ini mo naman pong Department of Trade and Industry, ang po paking Department of Agriculture. Nga ng Chris Pulo Bautista, Ching Malago, king kakatamong pamitalamita, king kayang telepono, sasabihan na nung mika implementing rules and regulation, mika guidelines kanining malino, yung partisipasyon da, era taga na abancho, king limited ng personnel, abanchong ingay ka na ganang palengki. Anya, makisabi lang mayap karening LGU, na Local Chief Executive, kasi tila mo naman ausandang Consumer Protection din, Council. Bang kanita, no sakaling may patupad yan na Chipalago, ayabat dala. Retang pamuring talima. Ito, kanita yung sinabi ng Director Bautista. Wow. O kasanting na nitang daramdaman tamo ngay ta kayabe pa siguro later potang alas 6 malyari ta pota mayari ning virtual meeting da ring concerned agencies parikil kening executive order na ning presidente makapanyad tamong update karela kasi kayabe pa ini kasi ating yang pros and cons ing executive order na ngay nining kaya katamong presidente nga tampin matulala ring rugumpe ngari na dimot mo ing karela rugong budget para kay karelang pamangan kay Aldo lakos kay pamanyang ngarapin ala ka man ulam basta't ating kamong nasing iyapag nung mi kamalya parugoy tang nasi kumusta la rugo ren pakakalulong kabalentam oning nung lalawin tani marugo ketang kabil yan daretang magtinda tamo na makipagtubo mo rugo makalunos na mo naman nung potang mi patupad dyan ni bala mo pin kaya bepaw ika tingkan dimdam kasi ketang balita na ni kaya katamong kaya be Jennifer Salenga bala mo rugo nung buridang mi patupading makanita ning presidente sana ilaman adi nandalang ayuda o siguro nung nanong malyaring isaop na ning gobyerno karela namang magtinda natuki ketang utos na ning pangulo kaya bepaw ating kan dimdam makanta kareng magtinda. Ibalak yung sana ang aranening kikatamo kakatalamita dati makalive kami pa rin dyan kung dongka nga na itong retailer kayang sensing Chimalago itang atin mo kanyan balamo mo itang raka-raka na mo papatupad na nga na samantalang rening kaya kami retailer anang binyede yung presyo tapat na yung presyo nga na Kening daratang panahon at sasabihin ng makandita talaga yung price ceiling at ipatupad malemi pa mo sana karening sasabihin ng farm gate price sabi apektuan nga na. Pero many ko ano mga kanong commitment karening retailer na many batang Kenny Isabela, Nueva Ecija, na atin lang i-supply mas mababa pa. Panaligan na simulago na taga ng libye, yay ng aman wandang presyo. Kasi
Balban mo, at Malagoy, itang 48 pesos. Kaya kamura na itan eh. Puros na lang chasik kwento, rin nakakit dan eh. Ning gay mita, ning luto me, makan takanyaman. Kanya isa-ising na rin ng kaya katamong consumer, rin talato kita mo at bibirapin ka pa ba, yung problema ngayon kapilan niya kaya itang pangako ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mura at manyaman na abyas. Wapi na. Tutuita, kaya bepaw kasi dati rin gumakasali kang 36 to 40 pesos. Ngayon medyo magkasakit na lo. Nangarapin, siguro, nung retang magbaldug abyas ka rin kaya katamong retailers na rin, magtingita mo. Ilang mumunan talo kitang executive order. Nabiyadeng mas mura ka rin retailers, puta kayo naman rin retailers. Ilang ibabade kitang presyong pagutos na ning kaya katamong presidente. Kaya bepaw, balo ko tututukan me yan at later, ausan meretang kaya katamong concerned agencies na kitang first-hand information ay biyeda karela kaya nga maging virtual meeting. Kaya bepaw, dakala salamat kaya kang oras at sana bukas po atang mipatupad niya atin nakang abalita na tintanang asaling abyas mas mababa kay 50 pesos niya. At yun nakita nga price ceiling of 41 to 45. Sige, kaya bepaw. At yung may text sa Malago, kaya ano sinabi mo ngayon, kurusan niya sana dila Ma'am Jenna Ngana. Oy, oo po, pabalen, pakibalban niya po yan. Nung taga ng mapaltuto. Iring sasabihan ng price ceiling. Salamat kay Kachin Jenna. Opo, ayan. Kakayabe tayo po yung kakatawang masipag reporter. Maranon, linarga kayong palengki. Bakanta po dinanda kayong update. Uling balo ko. Manaya kayo kay ning presyo na ning abyas. Apota po nga alas 6 tutukan niya po yung update. Iba't kayong kayabe tamong ni Paulo G. Santos. At bukas po, pasibay dinanda kayong update. Uling bukas na maimplementa yung utos na ning kakatamong presidente. Oren po rin balita, king kaya katamo pong balen Eko po mama ko king pamanalbeol, king kaya katamo pong pamagbalik. Pakibaluan tayo, ini nga susulong ng ning Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated do araw-asi, kare nga Abacan ta po preserba tala rin kaya katamong watershed. Atin la pong panagkat, kareng local government units ang pong miyaluang aguman, keti po king kaya katamong lalawigan. Magbaliking nanupat. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Anggaman pong mauran kabalen as na pong kanyaman keti Pampanga, lakwas nung kayabe da kayuking kaya katamo pong kwentuhan po. Oreni po rin kaya katamo magpa-shoutout, amalbeking kasalukuyan, Ira Martin Gabriel del Rosario. Hello Ate Jenna, ingat po kayo, maulang Lunes po. Ngana, ingat din kayo dyan, Ira, dyan sa Labnes, San Miguel, Bulacan. Hello to Jonel Bondok. Wapin po mauran nga na mimingat ko po. Mimingat kayo naman ko yung Jonel ne. Juanita Alfonso Reyes, ingat po. Shout out from Tela Bastagan. Hello po kaya kayo nga pumanok nangan kayong Tela Bastagan. Mimingat kayo muna naman po. At sing Juanita ne po. Nga na po may comment pa po yung Juanita kitang balita tamo. Papasakit na talaga yung ni deng makalunos po kanyan deng pakakalulong tao. Totoo po yan Ching Juanita, sana po solusyonan na po ning kakatamong gobyerno yung problema po ngayon ni kayong mata sa presyo na ning abyas. Anti muna po, yan po, manalbeyan naman po yung kanakong tatay, Teddy Lumbang. O ren po rin kaya katamong malbeking kasalukuyan na magpa-shoutout, ne? Ikayo po, nung kayo pa po may kapagpa-shoutout, napapumpanayan nyo, mag-shoutout na kayo bakanta pumiyabi, kayo kaya kaming kwentuhan. Bali yung po kabalen, may itong study po yung Linwaling ang 2025, iba't po kayong Japan International Cooperation Agency, o itang amanwan tamo pong JICA, na king banwang 2025, lunang pong banway tan posible tayo po kanong aranasan ng water shortage, lakwas po kayong syudad na ning San Fernando, syudad na po ning Angeles, anya po nakatamo pong, siguro po sabi tampong mapalad tamo po, lakwas na po kayo pong Angeleños, uling ating pong aguman na talaga pong gugusal. Baka nita po, ini po nga manwandang problema nga ini, solusyonan tana po kayong kasalukuyan. Makagawa tana pong paralan, bakanta po po mapalyari ini pong sasabyanan ni JICA na mika water shortage. Tamo po. Metong pong adapt a watershed program, ing susulong na po ning araw asine, baka nita po pisaw-pisaw na ning private sector, miyaliwang aguman at saka po yung local government unit ing protection na po rin kakatamong watershed. Kaya tayo po king kakatamong kwentuhan itatang Renato Abong Tayag Jr. ing presidente na po ning araw asi. Tatang Abong, good morning po. Hey, hello Jenna. At kare po kaya ka na ganang makirandam at king katamong programang king CLTV nanupata. Opo, tatangabong kayo po magbayo manibatan niyang dalaga ko pa. Interview na kayo at very active kayo po talaga kareng community activities makanyan and organizations. Pasalamat kayo po kay nga pong gino kay makabang biye. Bibigyan na po kayo bakanta po lakwas yung pong asubong pa itang kaya kayo pong kapagnasan para po kay katamong community. Tatang Abong, kapilan niya po kasi atatandaan da kayo po, you are a very active business person na po. Ay tapong ADCL, kaya abya kayo naman po ka rin. Kareng cultural organizations, abya kayo naman. Ini pong araw asi kapilan niya naman po pegumpisan. Actually po, may organize siya po yan, king SEC or Securities and Exchange Commission. Yan 2021 na po. Pero ita pong gagawan ni king araw ACI, maluwat na pong gagawan yung king Sapang Batu, king Kabundukan, uling kapaniwalan mi po na in problema na sasabihan na ni JICA na datang kay Clark and kareng neighboring cities like Mabalacat and Angeles and even San Fernando ay malyari po yan. Pero atin pong solusyon. At karintamo po milalako pag-asa. So yung pong solusyon is para kalantala po renta naman king katamong kabundukan. King upland areas na ning Pampanga. Opo.
Opo. Tatang Abong kasi kaya kayo pong organization is very familiar kami po kay aos tamo pong araw ne. Imburi na pong sabyan Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated ne po. Tatang Abong kasi lagi tamo sabyan adopt a watershed, protection ng talareng watershed, tanam tamo for our watershed. Pota po atin tamo pong kabalena makain pong familiar ketang term a watershed. Nano ya po wari ining watershed ay ni nanuya po ini makananuya po kalaga o bakit kailangan tayo pong kumbaga kailangan tala pong proteksyonan? Isto kayo po rin kailangan lang explain kaya katamong kabalen na nung nanuing role na ning watershed. Yung watershed po ala na pong pamiyalwa keng rainforest. Sasabihan da kanya pong kabundukan yan. Kaya mata sa lugar or upland areas na ning katamong Pampanga like Porac and Florida Blanca and Mabalacat na makapadurot po kay Clark. At then pong watershed rin ilang tatanggap keng uran na mababaldog pereng kabundukan tamo at yan nung sa pakla pong tanaman din kabundukan tamo agad tipayan in danong uran po or rainwater. Manatili pa po rin mga bilang oras or days sipane po ning watershed yan at gawan na pong store na po yan. So talagang po kailangan din dam na masyadong maragula investment na po or gastos. Yung kailangan tao po tanaman. So then po tanaman na rin so nga parakal tao sabi tamo then ganang cities and towns kaya Pampanga kaya beta po rin kaya tamong local leaders, mayors, at yan po di na tayong solusyon. Darakal tana po, pero ito pong kahit dakal tamo, impong Porac, ampoing Mabalacat, ampoing Florida Blanca, kailangan lang pa pong gisingan kapanamdaman. Bakit kami ka-action mo rin po keng lugar tamo. Yung pong arayat, keng pong obra ng Congressman Don Gonzales, papadeklaraan na pong protected landscape in buong arayat. Po? Makanyan mo na po sana yung burita mong gawan Malyari kaya katamong kabundukan kayong upland areas na ning Angeles, Mabalacat, Porac, and Florida Blanca. Ito pong tatamnan tangin, it's about 800 feet above sea level. Po? Bunin sabihan po, yung katamong reference point kay sea level, yapin po yung king Barangay Santo Rosario. Pero nung gawan po Angeles City yan, pero nung gawan mong reference point yung San Fernando, mas matas siya pa po, may gitna pong 1,000 above sea level yan. Opo. Tatang Abong, kasi abanggitan mo din, kaya yung arayat, taga-arayat ko po ne, declared ne po nga protected area po talaga, itang lakwas na itang area kaya kabundukan ne. Tapos sabi yun po na sana kaya Angeles City, kaya Porac and Mabalacat, makanta mo naman ne. Siguro po, kaya kayo pong pamanyubong, kaya kayo pong effort ne, balo ko kakatok kayo po karen kaya katamo pong local leaders and lawmakers ne po,
kangkay, kang Congressman Lasatin, po, sana damdaman na po, inga pilayo ngayon, Tatang Abong, bakanta po, ita pong kaya kayong susulong, pa mag-protect kaya tamo watershed, kaya environment in general, po, bakanta po mas lalo yung sikan, kasi po ikayo po kayong private sector, actually, kaya kayo po talaga, support mo po kung tutuusin, dapat, karetang dapat panigobranan ng gobyerno. Pero okay nga, kakit ko po itang effort, mas manibatan niya po kaya kayo na sana may ka-counterpart mo naman po kay part na nga kaya katamong local government unit ne. Tatang Abong, makananong pilano po karak since 2008, sabi yu po ne, mananama na kayo anya nga baluyay ning study na ning JICA. Makanano no po karakal denta naman na 4 yu kareng niyayaliwang lugar po kay Tikem Pampanga nung nukar natin tampong watershed. Diyan nung piabe kasi partner yung local government to Senron nung piabe mo lareng atanam ni siguro may gitnong 100,000 tanaman kasi bibilangan niya is about 1,000 per hectare. Okay. A mix of native forest trees, fruit bearing at saka bamboo. But bamboo and fruit bearing. Ulim po rin, kailangan doreng kekatamong kapatada ay na ilang manese, mananaman sa south kekatamo. Na den tanaman na rin, detang bunga ra, ang poretang nung nanuman kabiyayan, akwara ka rin, sarelala. Alang biras po kekatamo. Bakanta naman, salese mo rin yung kabiyayan da. Opo. Wapin Tatang Abong, kasanting na po ning kaya kayong gagawan. Preventa na po itang landslide, mapoprotect la pa rin kaya katamong watershed. Bakanta, po datang itang mika watershed, water shortage tamo po kare nga mapila na lugar po kay nga first district. At ngayon po kabiyayan pa po kare kaya katamong kaya katamo pong natives, kareng kaya katampong AITA group, kareng manok na kaya bundok. Tatang Abong balo ko ating kayong adopt a watershed program. Siguro po, retang aguma na bisa. Later po, Tatang Abong, i-share you po karela nung makananula po makapag-adapt, makananula po makipag-coordinate kaya kayo. After na po ng commercial break, pipagkwentuhan mi po yan. Nung interested kayo po, eko po maglipat channel, magbalik kami pong Tatang Abong. Okay. Thank you. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Magbalik ka po, hindi katamong kwentuhan Kapampangan kay ni King Nano Pata. Oray ni po rin kaya katamong magpa-shoutout. Hello to Arnel Magsumbol. Amalbe po king kasalukwen kaya katamo. Antimurin po kang king kaya katamo po nga talagang avid fan na talagang malbe king kaya katamong kwentuhan. At sing Yoli Mungkal. Happy birthday po kang Rosel Manuel Pangunakana po na malbela po ngayon ni Keng Mabalacat City. Mimingat ko po nga ng Aching Yoli, ikayo muna po mimingat kayo pong laganas, kaya be po, din kaya kayo pong kapamilya ne po. Dakal pong salamat king kaya kayong Aloldo, pamanalbe, king kaya katamong programa. Magbalik na kami po keng kwentuhan, kaya be tayo po itatang Abong Tayag, yung presidente na po ng Araw ACI. Tatang Abong, sabi po nandin, yung effort ay ni to protect our watershed. Ene po agyo ng private sector na ikayo mo. Ene rin po siguro agyo ng gobyerno nung yamu. Inya po nung mitala ng gamat, kaya be po rin miyayaliwang aguman, for sure maging niya pong successful ini. Inya po susulong niya po itang Adopt a Watershed program ne po. Tatang Abong, makanano yung Adopt a Watershed program you? In Adopt a Watershed, Jenna, makaparikilya taretang kumpanya na atin lang ausandang programang within their own companies. No? Itang ausandang CSR or Corporate Social Responsibility. Dakano po rin, mga baigin noon 20, rin kaya tamong adopt a watershed, minimum po mag-adopt lang 1 hectare. Na po. So, kaya baya po rin kaya tamong Converge, na ilang metong mig-pioneer kaya adopt a watershed, rin Port Bank, ring Pampanga Press Club, yes. Ring pong Balibago Waterworks, yes. Ring Angeles City Water District with Prime Water, and many more, no? Na nilulwala kong number of hectares din karelang in-adopt. Antimo, ipekamaragul dili pong in-adopt yung Angeles City Water District and Prime Water is 30 hectares. Tanam la po within 5 years. Opo. Para akumpleto rin ang 30. Yes. Tatang Abong, I believe kapag sinabi pong mag-adapt kayong lang hektarya or an area, paano ka rin? Mo po, ang pamana namin ni Tatang Abong, nanulangan po dapat kasi ring aliba po kasi kay ba't mong menanam, okay, may kapananam na kami, I've done my part, pero pag inadapt me ating ka pa pong aliwang responsibility na dapat gawin ating ka responsibility Jenna na for 3 years may session na rin talaman na rin hanggang kumabyela namu nga sabi mo nun din kaya munti na lang, alana. Kaya picture taking ka. Yes, correct. Kaya alana.
ay po makanyaning prinsipyo na ning adopt a watershed. Sesen la, maintain la nung kailangan lang diligan, kailangan lang gambulan, ne, for 3 years po ita. Ne, kanya, managkat pa po, kareng, so, at managkat kaming magbisita kayo. Kaya katamong watershed kaya mo po. Malapit siya mo po kaya ni Sabang Bato. Gulot siya mo po kaya Clark. Na po, 500 hectares siya po ini. But in pong gabon yung Basis Conversion Development Authority, dinane pong upaya yung local government tamo para ilang mag-manage at yung kaya katamo pong kayaduan kini yung mismong Mayor Pogi Lasatin. Po? Sasaw, Maragul, kaya katamong gagawan project na adopt a watershed. Rempong partners tamo kini ay tala or katutubo. Po? At ilang pong mandilig, ilang manese, ilang tatanam. At kaya bela po rin yung pong local government unit ng Angeles, diri na pong food allowance. Para i-maintain do rin hanggang pwede nung malis aluan lugar naman within the 500 hectares para manalaman na naman kasi payo. Opo. Tatangabong kasi banggitan nyo nandin, even Kemporak, Mabalacat City, kaya beya po ka rin nga, buri ko sabihan pag masabalan yun Ita po nga adopt a watershed program tamo. Para yan pa mo po, kaya nga 500 hektarya na kaya beya pong mag-manage in Angeles City. Or atin na kayo rin pong areas kaya Porac and Mabalacat City wherein managkat kayo naman pong organizations na mag-adapt mo naman po, lalo lakwas na po nung organization or company kanya pong Mabalacat City and Porac, makanyan po. Diyan na, yung panagkat mi, kareng alwang kabalenta mo, na mag-organize lang sarili da. Ilang mag-manage kareng-karelang project, adopt a watershed. Pero pwede kaya pong mamye suporta, i-share niya yung kaya kaming experience. Kasi dahil kami rin po failures. Within the 20 years na may labas, dahil na pong may mate tanaman mo rin. Pero re-replace mo na po rin. Kaya po tinunang within the 20 years na may labas. Uling, anya po, angkat nila, din kay katamong aluang kabalen na ating kabundukan, uling impong tubig baha, ken pong experience na rin coastal towns tangini, kaya ba po kay solusyon yan, yung pamanan naman, uling ita pong tubig uran o rainwater, po kagad tipa keng baba. Keng kung alanta naman keng kabundukan, taglus-taglus siya mo po yan keng dagat. Tayo man agamit. So, i-store na pa mo ning watershed, kaya ba't tipaya rin po pero tipang agnanagnan. Agamit tayo pa to replenish or to resupply our groundwater. Tapong nang muka rin itapong groundwater tamo karintangan magpump adanum 24/7. Opo. Pero ito po tatangabong. Opo, banggit yepin po yan. Aga nakakumo dati in 2022
balo kuminta kayo rin po kayong arayat inorganize yo po retang kayanakan. Tree planting kayo naman po rin Inya po itang amanwan nyo na sana ring aliwa pa pong lugar. Mika makaninila naman pong advocacy at ikayupin po sasahop ya po yung araw bakan ta maorganisaya pong masalese retang aguman areta. Tatang abong nung ating mo pong bisang mag-adapt kitang kaya kayong total na 500 hektarya po kay Angeles City. Makaninula po makipag-coordinate po. Tapo rin manalbeta mo, magila pong interesado na maging part na po ng karelang CSR ito. Mag-coordinate lang po kang Ma'am Minerva Mini Arceo na iya pong kakatamang executive director at yung kami po kayong Facebook Messenger i-click dyan mo po itang Araw ACI. So welcome na kayo po na mag-adapt na po. In fact, rin pong kakatamong locators keng Clark, sasaw na lang. Opo. Pero dakal na pa kanyan, dakal na pa. Huling itang pong awareness, kulang niya pa. Opo, tutuya po itatatang abong. Inya po sanay kayo po kayong araw. Kayo puro susuko tatang. Baka nita ining advocacy ngay ni Eya pumatda. At sana dakala pa pong kayanakan. Den kaya kayo po nga patuki. Pero bato aga nakako tatang abong. Di ba kay kayo? Bala mong manifesto kayo together with other organizations. Balo ko, Kapampangan Manalakaran, yung CBCP, meki partner, meki abeng niya mo naman, di ba, tatang abong, kumusta po itang manifesto agewata mo? Opo, yung August 30, may naos kamo pong meeting o bala mo conference. Katantalangan po rengengan na ganang civil society groups na sumao at convincing tayong kakatamong gobyerno para deklarano nga po renge garagarang kabundukan tamo na maging protected areas la po renge katamong kabundukan. Baka nita, detang tenam tamo maprotektahan la. Pero baskinino pamututan dala mo pero pagmasapalan. Opo. Dakal pong salamat, Tatang Abong. Nane pong kasantingin ng kwentuhan tamo. Ako po malapit na po kayong puso ko. Uling kayong sulok na po ng puso ko. Migaga na ako naman po para kayong katamong environment. Ating ko naman po pang environmentalist. Ane po. Nga po anak ko pong karagula pasalamat ng daramdaman ko po makanining kaya kayong gagawan. Tatang Abong, bayo kata po mayari po. Tating kayo pong panauling mensahe, panagkat, panabilin po karang kaya katamong manalbe. Yun pong gagawan tamo para ka rin ng next generation. Kasi yung pamananaman, maluwat siya pong proseso yan. Mo po, sunmena naman tamo kailangan kumabiyela. Huling pong, nung yan laki na biye, mga matela mo, sayang po yung kakatamong pagal, sayang po yung kakatamong oras, ang po yung kakatamong financial resources. Ito mo po, sana po, misan metong tamo, at palagi talang kayabe, rin kakatamong local LGU leaders, mayors, apong governor po kayabe talang. Ang po rin congressman mo po. Opo, thank you po. Pasibayo, Tatang Abong, dakala salamat. Dakala salamat kayong araw, ACI, at karengega na ganang tao. Salamat.
Opo, kaya gana-gana pong tao na makisan metong po kaya kayo. Kalupa na po nga sabihan ko tatang abong, pangadimi po, lakwas kayo pang kumababye, antimurin po yung tagumpena ning araw ACI. Baka nita po, ating pong tao na taglus magsusubong, mag-push po na proteksyonan tala po rin watershed tamo. Ini po balo ko tatang abong, gagawan niya po para keng sarili yu. Nune po kareta nga tutuki po nga henerasyon, dakal pong salamat kaya kayo tatang at kayong araw kaya kayo nga pong magmasama kaya katamo pong environment. Kimpa magbalik na po ni kaya katamong programa, magkantatawang pa, and of course gamulan tayo ing amanong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. As nakatamo po talagang kaswelo at kasayaketi keng Pampanga nung ating tampo makaniting pamitalamitam. Anya naman po anang kabilising oras na po na nga atsuko kening keng katamong programa at balo kung manalbe kayo hanggang kayo magpa-shoutout kayo na. Reta naman po magpa-shoutout. Laganas kayo po nga magkomento bakanta po kaya beda kayo kareng kaya katamong kwentuhan. O nung paninain nyo naman, yung kaya kaming amano for today. Pinostan niya po yan kay katamong Facebook page kang CLTV 36 News and CLTV 36. Kaya naman po makiabe kayo po at mag-comment. Interpret niya po, inga mano o kasabihan da rin apo tamo ay ni po ingasong kakawong malagad yang mga yat. Niya po. Sabi na pong Chona Chico, kabudya salita, naman agawa. Yung taong dakal asa sabi sa sabihan o taong mapagbanta, bagkus ing banta na naagawa, kunwaring matapang king asbok. Oy tapon Salamat po at chingchona kaya kayo po nga mano kaya kayong interpretasyon kaya katamo po nga amano. Ngayon ningaldo actually tutuya po yan laganas de po nga sabihin yan po tanga kaya tutong ka sitwasyon na kakaungi ngaso. Agad na sabihin na nakamangkayatan niya na kapupulay yan kakaya mo nakakaungya mo. Uling rin tutong po ka nung aasong mabagsik. No kawong antimano sagpangana na kapun at tatandaan niya po itang maging balita tamo kanta no kan 14 laretang kayat na nitang asong mamumurit pauli na po ning rabies alayap po kinaung yan antimano dinamba na la po nung lalawan tani man po kayong tao lakas na po ning itang value po itang may pagkaila sa alitaan po takaying metong tatalag niyang tabako na tabakan da ka na po kaya puntalan da ka kaya napanumbukan da ka pero lawan niyo po naman po malalawos kasi buri na pong sabyanita itang sasabyana po dala na muning muana lulwal na po kay asbuk na pero intuto na po niyan na naman po gawan ita lakwas na po nung metong yan tao hanggang makanano po
value po itang ating niyang kukonsidera, ating niyang makasalikot pamuring pasensya, king kayang katawan. Matakot tamo po niya, karetan taong magbanta kabud na mo po susugod at panasakitan da katamo. Dakal pong salamat ka rin kaya katamong pipunpunan ka rin mga santing kasebyan, dadakay da po kaya katamo na gamit tampo, king Aldoldo tamong pamibiyebye. O ngini naman po, detang maninayang kantang Kapampangan, bisang makaramdam musikang Kapampangan. Tara po, sabayan tayong kanta ngayon. At nung masalayang bulan, lumakad katang magpasyal, lalamda retang tanaman, dalit katang kapalsintan, ulungan toretang batis, ketang agusdang mabilis, kanita ko isit-sit, itang sinta kong malinis. Kumusta ko abe, san ka ba nang galing? Who is your companion sa iyong pagdating? Oh, beautiful lady, malsinta ko keka, pwede ba tayo dyan? Oh, herni hermana, pwede ba tayo dyan? Oh, herni hermana. Tugi kang magpasyal ka na ako, implasdan alben mo, ba mong akiting biye kalulo, ba mong damdaman king munting dampaming kubo. At nung masalayang bulan, lumakad katang magpasya, lalamda retang tanaman, dalit katang kapalsintan, kulungan toretang batis, ketang agusdang mabilis, kanita ko isit-sit, itang sinta kong malinis. Kumusta ko abe, san ka ba nang galing? Who is your companion sa iyong pagdating? Oh, beautiful lady, malsinta ko keka, pwede ba tayo dyan? Oh, herni hermana, eka mama ko king plastan, sinta kong likuran, kanin sumawa kang pamangan, at niyaliwang pamasanan, at nung ging San Miguel Piriang inuman, laretang bagya katawan, ay tutong maniyaman, imbye kadiging plastan. At nung masalayang bulan, lumakad katang magpasyal, lalamda retang tanaman,
sa kanita ko isit-sit itang sinta kong malinis. Kumusta ko abe, san ka ba nang galing? Who is your companion sa iyong pagdating? Oh beautiful lady, malsinta ko keka, pwede ba tayo dyan? Oh herni hermana, pwede ba tayo dyan? Oh herni hermana. O kabalen, kayo magkaswelo, dimdam yun naman po, kantana, ning kaya katamong kaluguran na, metong po ka rin talaga namang ginambul king amanong siswan kapamilata na po ning kayang musika, itatang Totoy Bato. Ngayon kung po balo na yung title na pala nita, laganas kayong daramdaman yan, sasabi ako kayong kanta, title na po pala, Plasdan. O, timely, uling balutan naman po rin mag-plasdan, kasalungsungan darugong malisuwas, uling mumuran. Diyos ko, sana rugo tuknang na pamuing uran, bakang tami bawi la rin kaya katamong ortelano, rin kaya katamong mag-plasdan. Nempong makanya na panahon, alampat na yung pamanuran, ita pong kabiyayan na talagang mituturan na nepo. Abe-abe tampong mga di, baka nita po, ining alampat ng pamanuran, tuknang na pamo po niya kabalen. Ikayo po kabalen ni Balang Kaldo, magkantatamo po niya, magkatatamong kapampangan, kaya kaya katamong programa. Bayo tampo mayari gambulan tayo pamong kaya katamong amanong siswan, dagdagan tala ding amano at kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong kapampangan word of the day, kaputol, kapatid, siblings, ne po. O yan po, daramdaman tala siguro yung minuna mga tuwa neneng minsan, yung kaputol ko, atin mo naman po itang kapatad nga tamo ne, pero po metong po nga amano na malyar tamong gamitan na talaga pong kapampangan na ne po, itang kaputol. Ila po nga, austan po ka rin, kaya katamong kapatad, gamitan taya mo naman po. Kabalen, mayari niya po, meto nga oras, pamitalamitam tamo, ngeningaldo. Sana po, dakal kayo po abalo, kaya pamikwentuhan mi pong tatang abong tayag, baka protection ng taya ing environment tamo. Sana po kareng balita tamo, dakal kayo naman pong abalong impormasyon, at maging kayong updated, at kareng amano tamo po, sopan pisop sa upan tayo po, kaya katamong amanong siswan, kaya katamong kulturang kapampangan, mga pampangan tamo po, ne? Nano pa ta, abayan nyo pong pasibayo bukas Martis, ne? Kaya katamong kwentuhan. Ako po, kaya kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,